أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga tay mangud ko kami Islam insyaallah ta'ala. Ito ita in maratib sin kisah sin sira sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yari nakita niyo part 7 sin sira sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyari amo na impagtagon bishara bikudumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atin glad tidings bishara panguyag-kuyag sin pagdatong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban sin mga alamat sin dumatong siya. Hindi ay man ka mainu-ino, bang on mga usalon na to rin di mga dalil ding ha Bible, karna inini mahinang tasjiat, hikakuyag, hikasung, ziyadatul iman, hikasung sin iman sin kita, hikasung sin lasa tapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mismo halaw man Bible, among kaya kahagad si mga non-Muslim, aung kaya baita amo na indumatong in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muna mga tay mangud ko kami Islam, mentionon na to in pagtawakon Bible, Englishon ko muna, pag-ustaw-sukon ko kaniwat nyo kahatihan mga tay mangud kumulya kami Islam. Amon pagtagon prediction sin dumatong atin niya dengan mga propesiya long sin bahasa long sin Tagalog magpropasay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumatong siya. Amon na impagtagon Deuteronomy 18:18 verses sa Bible. Deuteronomy 18:18 amon imiyanin Allah subhanahu wa ta'ala kan Musa, I God amonin Allah ta'ala will raise up a prophet from among their brethren. Magpa-goa ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ang katon ko in nabi ding ha tay manghud nila brethren like unto thee sibu mo Musa. So impiagbisarari sin Allah subhanahu wa ta'ala magpakuha ako brethren pasalbang brethren ha agam Islam mga tay magod para mapahati ta. Word brethren ini mahinang ko magtay manghud kamo suway bukon ini pagtagon same lane din kan Isaac at ala adan kan Isaac ang kana brethren mapatot dito usalon amo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam karna in Isaac iwan sin Ismail magtay manghud sila haama amo na Ibrahim alayhi salatu wassalam. So in mga anak apo nila pagtaget to brethren. So di man jari ha prediction ini ingumwa halain si Musa. So napagkay Nabi Isa alayhi salatu wassalam in siya gimo asalay ni Musa. So di pa lang asal di na siya makasuda brethren kasi in claim si mga Christian din nagiddiya sila in pagyanon kuno sin Allah ta'ala hi Jesus. So kita unta kuno bang hi Jesus alayhi salam magsibu iwan hi Musa. Atawa in Nabi Muhammad magsibu iwan ni Musa. So rilong sin Allah Ta'ala, I will raise them up a prophet from among their brethren. Dito pa lang asal di na magsibu in Nabi Isa iban si Musa. Pasalin isa gimo asalin sin Musa di siya man jari mahinang brethren. In brethren suwayhan si paklin amo na pinakamasok pa mga lane sin Isaac amo na in mga Arab. Amo na in lane kan Ismail. Na maalum ka to hono gimo in Rasul sallallahu alaihi wasallam halin ni Ismail. Like unto thee sibu moya Musa. I will put my word into his mouth. Hiwutang ko ing kalima ko, ing kalam ko asimod niya. And he shall speak unto them, mamisara siya kanila, all that I shall command him. Uno-uno indaakan ko. Ini atarang. Maalum ka to in Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra iyan sa sin Allah Ta'ala, labay ha Jibril, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Read in the name of your Lord who created. Basta kaw hangan sin Tuhan mo nagpapanjari. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam
di siya magbisara sing kapayaan niya, but malingkan inyatto wahikatan ding Allah subhanahu wa ta'ala. So, butangon in kalam sin Allah pasimod niya, ubos ingkatan sin bisaraw niya, amun niya to indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kana farman sin Allah ta'ala, wa may yuti'il rasula, fakad ata Allah. Siya nagtaat para sa Rasul sallam, sa tanto nakapagtaat siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal muna-muna, uno in mga katangian, lang simbaha sa Tagalog, Nabi Muhammad, magsiwo siya, iwan himusa di magsiwo, iwan Nabi Isa. Pagka-claim si mga Christian, hinabi Isa kung yung pag-ano sin verse ini, na di iti marangkato, yung pag-ano na hindi, in kalakihan ta, in produce ta proof, kanila rin di burhan, na in Nabi Muhammad, yung pag-ano diha, verses sa Bible, Deuteronomy 18:18, amo na yung pagtawakon, Jesus Christ, piara sa siya Allah subhanahu wa ta'ala, bukun siya piara magda simbago sara. Ang kanabita niya, beta Gospel of St. Matthew chapter 5, verse 17-18, think not that I am come to destroy the law. I am not come to destroy the law, but to fulfill. Why ako lang hinabi sa piyakari para lubuhunin sara sin Allah ta'ala. But in piyakari ako may nang mujaddid, hibalik in Injil. Ang kaning claim si mga Christian ni Nabi Isa kuno miyari sira kang liubo niya na in commandments. Ito according kay Paul. Ang kanalong beta sin Allah ta'ala verses a Bible mataw di mga manos siya impanghati nila masuok sila pa Allah ta'ala patuhan Rabbul Alamin Allah ta'ala sa inkaunan nila long sin Allah ta'ala o di na sila magad hapamando sin Allah sa magad sila habis sa rasintaw. Narindi mong kakitaan mo yung Christian, mas iagad nila imbis sa rahipol din kan Jesus. Manginagi Nabi Isa hambuktuhan, Hear, O Israel, our Lord thy God is one Lord. Shall love the Lord thy God with all thy heart, with all thy strength. Hambuktuhan, inagahipol, Jesus in Tuhan. He is the Son of God. Manginagi Nabi Isa, wayroon in Tuhan idolatry, hinangan nila idolatry. Mangwayroon in thalathatu akanim, three divine God, hinangan nila into Tuhan. Banglong hinabi isa bawal magkaon baboy, misa na din umulin ko karkasin baboy, amon patay na yon, unod niya yon, haram. Kaya ba ita Leviticus, Old Testament, chapter 7, verse 11, unin akihipol, manjari ko kumon baboy. So, anything unin akihipol, amitin niya agad nila. Minima kasusa. Ang kaning kato ini suway malawain sa kita biyari, magtaasub kita duwaing pamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanaing kita, bang kita mabadi malawong, suway kita magtamasok, pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan pangagada mga akida si mga sahabat tabiin iwan at tabiin. Nam so lang Jesus Christ miyari ako bukon ko destroyo ninlo. So Jesus Christ di siya magsiwiban Musa panagnaan salmaita bukon siya miyari para magdaba ko lo on Injil pera kani amo na pagtakon gospel Injil sa nasakop pa rin niya unin Injil halaw man sin Taurat. Pasal ni dati pagdato ni Jesus Christ, liubo na sintaw in Taurat. So, biyaon siya. Ang kansa iyan sa si mga Jews, how long make us doubt kuno mo kami pagdudahon? Did you came to destroy the law? Mary ko para siraon in law sing commandment or to fulfill the law? No, Jesus Christ, no, I did not came to destroy the law. Jot by jot, dot by dot. Wayro umisa ng tuldok long yadi, manjari gantian in sara sintuhan. Nga pagdungog ka niya sin mga scribe and Pharisees, alim na kauna si mga Yahudi, long niya, then tell us what is the first law of commandments. Baytai kami, uno yung first, sara sing commandments, Taurat. Nalong hinabisa, Hear, O Israel, our Lord thy God is one Lord. So love the Lord thy God with all thy heart, with all thy strength, with all thy soul, and this is the first commandments. O kamo ba ni Israel, ingatan nyo, intuhan tunggal. Tunggal siya pangatayan nyo, akusog nyo, hakatan sing kakahinang tunggal intuhan mayroon siya sa kuto. Bukon ka. Sa hininang nila, hinangan nila intuhan, Trinity. Three divine God. Salatatu akanim, pagtawa ko ng Arab. Na, ang kalong ni Jesus Christ kanila, hinabi Isa alayhi salatu wassalam, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot, one tittle shall in no wise pass from the law of God, till all be fulfilled. I came to fulfill the law of Moses. So,
wayroon lang niya makalampas. Shall in no wise pass from the law of God. Di ko man dyan lumampas sa law sin Tuhan. Biadto in real pamanoy Jesus Christ. So way siya miyari para magda sara patwalay ka mag-refirm minang sa mujaddid sin sara. Nin Rasul sallallahu alaihi wasallam di matong siya nagdara siya bago sara aw na pagtawon ng kaning kurang pagtawon siya lo niya final the final testament from God. Siya in may ng ikmam. Ithmam in mana sin ithmam may nang siya hipang kompleto. Ithmamu din Allah subhanahu wa ta'ala. Hipang kompleto sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang kana in Nabi inagisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in upamahan ko biya sa panton na kakita kamo malingkat bay. Kaya lingkatan kamo simbay, grabe lingkat simbayon sa along sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imbay yon own siya kulang hambukhag. Own nakaiyan banglong niya hadja imbay ini jimukup inambukhag jukup na siya. Siya ning pinakamalingkat pa inalong sin Nabi ako in last haget to. Amon haget to ako ya tulong sin Nabi bangkaw di ko mahakad kulang imbay hati niya siya impang jukupi sin risala pera hakatan Nabi Muhammad Nabi amon na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na hikarwa in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagidzira makanul muhajara aw ni makanul muhajara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Madinah in Nabi Musa alaihi salatu wassalam nagidzira siya. Maalum ka to dianin Bani Israel harap ding ha Egypt gimuha. Harap ba to pa Jerusalem. Sampil liunod sin Allah ta'ala Firaun. In Nabi Isa meron siya nakapagidzira. Hikarwa. Hikato in Nabi Musa aun ina aun ama. In Nabi Muhammad aun ina aun ama. In Nabi Isa aun ina sa way ama. Kabasaran sin Allah ta'ala pe panjari way siya ama. Ang kana sa claim sin kewa ng Tuhan siya pasal may taway siya ama. Wayroon siya ama. Ampay Nabi Muhammad iwan si Musa aun siya ama aun ina. In Nabi Isa way siya ama piyag anak siya. Miracles, mu'jizat ting Allah subhanahu wa ta'ala. In hikatu piyag anak in Musa iban sin Nabi Muhammad siwo sila natural birth piyag anak sila. Ampay Nabi Isa piyag anak siya uno piyag anak siya miracles at tinabukon natural pasal unnatural ato pagtao maka-ajaib siya ajaib pasasin wayroon siya ama piyag anak siya. Hikaupat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyabok siya sin kauman sin ummat asahul kakulli tiyabok siya. In Nabi Musa tiyatabok siya sin kauman niya sampil pa bayon kakila sa sin Yahudi. Ampay Nabi Isa according to Gospel of St. Matthew he Jesus Christ came to his own but his own receive him not. Nabi Isa rimatong sa pakauman niya sa inkauman niya reject siya. Ang kan nasampil pa bayon in pangatod si mga Yahudi kan Nabi Isa alayhi salam false prophet Nabiyul Muzayyaf Nabi puting lanong niya false prophet. Ang paingkitan kan kita tiyawag ummat alwasata, ummat hakitungan, mu'tadil kita, di kita magpalabi. Hapag pahama akida, bang inagisin Yahudi in siya false prophet, putingun ta, mag-ingkar kita. Bukun false prophet, bukun Nabiyul Muzayyaf in Nabi Isa. Bukun siya Muzayyaf. Bang inagisab sing Christian, hinang siya anak Tuhan atawa na incarnate siya Tuhan, putingun ta isab. Sa akitungan sa kita. In siya Rasul sin Allah, piyapalangka sin Allah, ding siya mga minasalihin, pini sin Allah ta'ala, minal mukarrabin. Masuk fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyato kita, kaadil, in ummatal wasata. Ukhrijat linnas. Piyawa kita, uno, para hamano siya. Mayta, manghindu isin sa kawan. Ta'muruna bil ma'ruf, tanhawna al munkar. Manghindu isin sa kabundalan bunal, iwan manglangisin, liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikalima, in Nabi Musa, iwan sin Nabi Muhammad, nainang sila malik, nainang sila king dictator, magnakura imam, ampay Nabi Isa, wayroon. So, di halima ini, asal di na magsibu Nabi Musa, iwan sin Isa, sa lima ini magsibu na asal in Nabi Muhammad, iwan sin Nabi Isa. Hikapito niya, in Nabi Muhammad darasa sin bago sara Al-Quran bago sara pirakan na sin Allah Ta'ala ampa in Nabi Isa way siya nagdara sara. So in ayat ito amun kabay ta ito mo lang Deuteronomy 18:18
like unto Moses. Biya lang niya sibu mo Musa hiparako. Hatine Muhammad is like Moses but not Jesus Christ. Jesus Christ is not like Moses. In Nabi Muhammad magsiwo siya iban sin Nabi Isa ay Nabi Musa sa in Nabi Musa di siya magsiwo iban Nabi Isa. Na. So yato mga tay mangudha kami Islam. Dami kiyan ding hay kasiyam in Rasul sallallahu alaihi wasallam nahinang siya di maug. Di maug siya kuntara niya hapagbunuan. Di maug siya sampil matarang na kato yung pangdaog siya Nabi. Sabi pa kita nyo si maplag niya na kami Islam. Dami kiyanin Musa di maug siya. Di augi Firaun. Nalunod di Firaun. Napasaplagi na kama. Nakawain Egypt. Na gimuwa nakawa niya katanim Bani Israel. Na di maug in Nabi Muhammad. Di maug in Nabi Isa. In Nabi Muhammad. Di maug in Nabi Musa di maug. Ampay Nabi Isa. Way siya di maug. Ha? Way siya rin maug. Gaman, claim si mga Christian, siya piyatay nila. Ay claim si mga Yahudi, piyatay nila Nabi Isa. Sa nauna yung nagasin Allah ta'ala, wa ma kataluhu, wa ma salabuhu, walakin subbiha lahum. Way nila napatay, way nila na-crucify Nabi Isa, but lakin subbiha lahum. Imana si subbiha, piyaragbos sin Allah, nagtasbih, piyaragbos sin Allah ta'ala, napatay nila sa in real, way nila napatay. Na wa makaru Allah, wallahu khairul makirin. Nagplano sila. Na nagplano rin sabihin Allah. Yung pinakamet magplano. Mano siya ataw Allah subhanahu wa ta'ala. Nawiro makaatuf Allah ta'ala magplano. Nga tayo magkumulya kami sila. Kanay kita magplano fa Allah ta'ala. Kita ikaatuf Allah subhanahu wa ta'ala. Ding naman hikahang po ang putag isa. In Nabi Musa. Iban si Nabi Muhammad. Miyatay sila natural death. Malum ka to. In Rasul miyatay natural death. Miyatay na Musa natural death. In Nabi Isa way. Yang katsa barrafa Allahu ilay. Yang katsa sinallahu ta'ala pataas langit. Ha? Ini mutawaffika. Yung mutawaffi ini manjari siya magmana kamatay, manjari siya magmana lang si mga ulama natutug. Sipat nila Nabi Isa biasa pantun bukong patay siya natutug. Pagbati tuyo niyang kapuhin. Mutawaffi. Ha? Mutawaffi. Ini mutawaffi kalong sinallahu ta'ala. Mutawaffa siya. Tira yung buko ni mutawaffa rikatan patay siya. Manjari siya magmana rihatug di sab siya. Ang kaning pagtugding sa uno, al-nawmu, ako, al-mauth, lang si Nabi, yung pagtugtay, mangutsing kamatay. Ang kanang kumatugan, tunga simbara mo, patay na ka. Bangin Allah magbayarin ako, ibalikin nyawa mo, nawirin na ka makapati. Na. Hikang putagto, in Nabi Isa damikian, in siya, way siya iyan, si mga tao, si mga Christian, in siya Nabi. Ba't mo lingkan, in siya Tuhan. Ampay Nabi Musa, in siya Nabi, in Nabi Muhammad, in siya Rasul. Rasulin Musa, Rasulin in Nabi Muhammad, sibo sila, iban si Nabi Musa, ampay Nabi Isa, claim si mga Christian, in siya Tuhan. Claim sila Tuhan at anak sa sin Tuhan. Hikang putag upat. Ha? In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, timagna kanya in wahi, haumul kapatan. In Nabi Musa, timagna kanya, diya siya nagbisara sin Allah Ta'ala kasi kalamullah Ta'ala, kalamullah, pagtaon siya kalamullah, kalamullah subhanahu wa ta'ala taklima, diya sa sin Allah Ta'ala nagbisara, haumul niya kapatan, timagna inuhay kan Musa. Dingha Mount Jabal Sina, Sinai pagtawagon. An Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtagna ka na sa sin ikra, bismi rabbikal ladhi khalaq, haumul niya kapatan taon. Ampay Nabi sa timagna yung pagkanabi niya, haumul katuan. Hang po taglima, hang po taglima na, kaya kahakad si mga in Nabi Muhammad, diwan si Nabi Usa, in sila ini, atin na, buwalso. Resurrekon sila. Angkaton sila, puasing kamatay. Ampa in Christian nagkakahakad, in Nabi Isa, in siya Tuhan. Bukon sa asing katana mong resurrekon biyari, in siya Tuhan siya. Siya in nagkatawan tao, ninang siya Tuhan, miyari siya pa dunya. Suri mga tayo mangud ko kami Islam, kakitaan na to in alamat, in Nabi Musa, magsibo tuod siya, hangpo taglima sipat, lumabi pa rito.
hang putag limo sipat damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-asawa, in Nabi Musa nag-asawa, in Nabi Isawi nag-asawa. Mataod pa mga kasipat-sipat na mention ta dyan ng putag lima. Pasal in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin Nabi Musa magsibo tuod sila ang kanin pag-ianon sin ha Bible yato like unto Moses biya sibo mo Musa magangkat ako nabi ding hatay manghud halin sin tay manghud ding kan Isaac biya kay mo Musa dito pa lang halin magtay manghud ding kan Isaac sin tay manghud Isaac tay manghud si mga Jews amo na in Arab pasal in mga Jews ni Israel gimo sila halin ni siyo Isaac nakaanak kanya Jacob, Jacob nakaanak ang putag dua, dingang putag dua, amo na sila yung pagtawakon ban Israel, in Israel amo na Jacob, gimo kataning kaanak-kanakan, gimo na sila hinda Moses, Musa, hinda Sulaiman, hinda Nabiullah Daud, sa pilmi abi pa family sin Imran, gimo na rin na family sin Imran Nabi Isa, hinda Zakaria, di katanhalini ni. Ang penrasulaw no siya, halin sin Ismail, naisiw Ismail iwan Isaac, magtaymang di sinama, Nabiullah Ibrahim, ang kanime, in time pag-mention nito tay manghud ha kaapuan niya mo nain brethren mo nain Arab so yato mga tay manghud kumulya ha kami Islam na damik yanin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kana hambuok ding mga kissa sin Abu Sufyan al-Harb awak tin Abu Sufyan nakasud siya pa kami Islam kaya hidayatan siya kakilan sa sing kita magsudbi lang the message Abu Sufyan yaon al-Harb kahidayat na kanina hidayat sin Allah Ta'ala yan haliman niya. Mingkan in Abu Sufyan hambok sa diwahan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para tungan sin Allah bala sa di mabayain Allah hidayatan ni Abu Sufyan. Then di panghimati ka to in Rasul bukon niya controlling katan. Mungkan ay mo tuod buta nga in darajat sin Nabi sa pantuntuhan. In katan sin tagbaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya turunan sa ayat, ya Muhammad bukun kay min pagbaya, bat malingkan tuput fa Allah ta'ala. Yahdi may yasha, hidayatan niya singkawayan niya. Na Abu Sufyan nakasud pa ang Islam. Kakilanta. Asawa niya nakasud pa ang Islam. Hint pintuts ba? Hint pintuts pa ang nyukay ingatan siya in kimaon sin Atay Hamza. Pasal sin in nakabuno ka naman niya, hi Hamza, amon pagtakon mubarasa, yawmul mubarasa fi waqtil badar, nagmubarasa, nagduel, dia ugiyama niya napatay Hamza. So ganti niya kanam sa diak ni Wahshi. Pag nang mapitik mo di na ko may nang slave ma-free na ko mahinang nako ding hur. Magtahrir na ko. Bango mapatay Hamza nakaw niya man kaya unya natay Hamza kaya paitan sa kalwa niya. Sa nakasud siya pa kami Islam. Na in Abu Sufyan al-Harb awak to siya nakasud pa Islam. Kaya kissa niya inagin si Abu Sufyan, hambukwak tulong niya, inaku tajir. Dengan mga tujar, nagtijara kami iban si mga panaywan, na bismis man tayo, ni Abu Sufyan. Hamok sa ring mala sina Quraysh. Pag-ingat niya sin Herakil, kami ring ha-Arab din nga Makkah kami. Diungog niya ning kabar. In news, sin aun di matong nag-iddia, nag-claim nabi. Na, way rapatlong niya, yasuo kami, ang palong sin Abu Sufyan al-Harb, yasuo kami, bangis yung pinakamasuok, matukan Nabi Muhammad, na akulong niya yung pinakamasuok. Hati na bang sugsuon, masuok in Nabi Abu Sufyan, hapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dami kanin anak sin Abu Sufyan, Himaymuna, ay Habiba, astagfirullah, Habiba, na asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak sin Abu Sufyan. Na, misalnya to dati, makuntara pa sa sinaka may Islam. Tapag ingat niya Nabi Muhammad din masawa, tiabok niya, werun kiyuyakan siya mahinang bana, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinanak niya, may kaning kauna niya, kafir pa na kauna. Na, asawa bini, piataga ko lang niya sin Herakil haunahan. Nalong sin Abu Sufyan, mawaya akong mamuting. Sa problema ko lang niya, di, way ako kakilahan si mga panaiwan ko yung magbibisnis, ang padayahan sila barkanan, magpuputing. Yasuwa ko lang niya sin Herakil, haunahan niya, pasal di siya maingat mag-Arab, kiwa siya mutarjim, magta-translate ka niya. Ang Herakil ito, amunan Herakilus, at na leaders in Rome, maingat siya Bible. Ibraniya, pagtaon, Hebrew. Yasuwa niya ko si mga alamat inikatahan, maba akulong sin Abu Sufyan mamuting sa oiro, mahinang ko, mga kumamuting, iyan na kulong niya sin Herakil, bang siya mamuting, cheka nyo lang niya, yan ni mga iwan ko, taykod ko, bang unuin katankab taon ko puting, chekon nila ako. First lang niya pengasuko ka ako, hi Muhammad long niya, nagiddia nabi.
Insiyalong niya, Persia subukako. Insiyalong niya bakas siya king, bakas siya long niya nakura, in apo niya long niya nakura long niya king, sultan, in akikubukon. Piang aso niya kako long niya ikarwa, bang Muhammad magpuputing. In jawab ko long niya, way pa siya nakaputing, way ko kasako puting. Intanda niya pagtag na mo kanya, sadikul amin, sadikul mastuk. Hikatulong niya yasubo, kako bangi Muhammad in siya naghida ng dupang, ataw kain siya, ataw nakhianat siya sinamanat, ataw kadda siya. In jawab ko lang niya, way roon, way siya nakapaghiyal, way siya nakapagdupang. Mapaakulong siya na Abu Sufyan mamuting, way roon kapatot ko mamuting. Chikon nila ako. Ikaw pati asuka ko, bangi Muhammad ini, nag-claim nabi, bang aun nakauna nag-claim din kanya, sing claim yun. So pa maun nakauna kanya nag-iyan, nabiri sa bako. Us nag-claim siya nabi. In jawab ko, way long niya nag-claim nabi, siyara, in kasakupan na mo. Piya nga suka ko long niya, bang so pa mahi Muhammad ini, isi magagad kanya. In jawab ko long yan, katawran si magagad kanya, miskin. Mga miskin, mga daif, mga mustadafin, mga mahihina dalong niya. Yung magagad kanya, bukon mga mataw mataas. Kaya subo niya sa bakulong niya, banghi Muhammad long niya ini, amon mga mimakad kanya, hawak to nakasud na pa Islam. Uno, gimuwa sila kami Islam pagsud nila, ato pagsud nila pa kami Islam, kaya limuan sila. Gaman simung impag-iman nila. In jawab kulong niya, way roon, ingkatan simud ka na kami Islam, gaman kaya limuan simung impag-iman. Yes, subo niya kakulong niya ramikyan long niya, bang nakapagbuno kami ban nabi. Inakikuhu, nakapagbuno kami, nagdeog-deog Di maog sila badar, diaog na mo sila uhod. Amo yato inakiko. Naampalong niya, pesuka ko sin Hirakil, tiawag ni mo tarjim, nagtarjuma na rin doon, ampa niya beta kako. Uus niya kulong niya yasulong sin Abu Sufyan al-Harb, ampa niya ko jawaban, simpangaso. Pasalmingit sa Bible, first lang niya pengasubo ko kay mo, bang siya malik. Banglong niya kauyato imian, in tauyan, nag-iddia nabiin siya malik sultan, iniyanon ko kay mulong niya, angkan na siya nag-claim yan, kawaon niya sadya ingkapatot sing kaapuan niya, karna nakura inapo niya, karna inapo niya sultan, kaon niya sadya ingkapatot niya, angkan siya nag-claim sin yan. Pagkay na kayo mo bukon siya malik, wayroon apo niya na ng sultan, na inyanong niya, ding ha mga alamat sa insin nabi siya. Hikarwa pe nga subuko kay mulong niya, bangin siya nakapagputing. Bangin siya kazab. Injawab mulong niya, way siya nakaputing. Nalong sin Hirakil natali ko, banghi Muhammad di niya kaya mamuting. Hamano siya, biyariin na ba? Kaya niya mamuting fa Allah Ta'ala? Wallahi long niya di. Bang hamano siya, di niya kaya mamuting. Pagkahinya mano siya, pagkahinya ipon, di niya kaya mamuting karna simpag addat niya, biyariin na baha, bang tupot na patuhan, mamuting pa baha siya. Di niya tumahinang. Bang hamano siya, di niya kaya mamuting, labi niya makaya mamuting, usaluningan sintuhan. Ang kanalang niya pag-ano si mga ulama, bang imano siya, di niya marihilin hak sintuhan, ayaw na kau umasa, marihil niya hak sin pagkahinya mano siya. Bangin pagkay niya mano siya sadya, di niya marihilin hak bunal. Maita, minsan intuhan niya, tag mustahak ka niya, tagahak ka niya singkatan, nagpapanjari ka niya, gikan niya ra, sirik niya ra, siya kuto niya ra, biasin paghinang sing kafir, ang kan na ay nagkamo mainu-inu, banging kafir mag-inom alak, banging kafir magkaumbaboy, banging kafir magzina, maghinang maasiat, ay ko mainu-inu, maita, minsan yung pinakamalaggo dosa, magsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala, piyag marayaw rasing kafir. Mababa pa rin nga sirik, maluhay nila na hinangun. Biyaning kamudaratan bang iapakan mo inhak sin Allah Ta'ala. Ang kaning kita manglang kita sin ng sirik. Ang kanabang intao masihimihinang sirik. Ayaw na ko magduwarwa. Ayaw na ko magtaka bang makahinang sa bidaa. Bang hat bidaara, maluhay hinangun. Yung pinakamahunit na hinangun, magsirik. Sa bang imano siya na hinang niyang pagsirik, amo pa inhal bidaa, hindi niya mahinang. Maluhay na uning bidaa. Sa kuno mo katinggalan ng bidaa, suway mo na tinggalan ng pagsirik fa Allah Ta'ala.
Bang mutinggalan mo na malaguro sa, maluhay mo na hinangon katinggalan ni si dosa. Naway nalim yung malaguro sa rin nga pagsirik. Da mo dhulm, pinaka mataas na anyaya. Amo nin shirk. Long sin Luqman ibn Hakim anak niya, ya bunayya, ingatain na syirka la zulmun adim. Ingatain sirik, pinaka malago na anyaya. Yan yung bunal niya. Bang di mo marilin haksim Tuhan, nari mo marilin. Nang kanalong niya, imposible long sin Herakil. Bang in Muhammad ini way nakaputing emano siya. Imposible mamuting siya bang hangan sin Allah Ta'ala. Di at tumahinang sin Nabi. Wallah. Ikaw pati asuko, bang siya naghiyal, bang siya naghida, bang siya nang dupang kani, bang siya nagkhianat, sin amanat, long muway, in siya sadikul masduk. Nabi at tulong yung sipat sin Nabi. Di magpangdupang. Marayaw ingkwan nila, pangadatan nila. Kapag amanatan, intanda niya kapag amanatan ni Nabi, misang pakerwala nila yung Nabi, miyukataan nila, biyukot nila yung Nabi, sayat to pa rin yung gamit nila, bino nila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yung Nabi, sadikul masduk, sadikul masduk, sadikul amin. Na, yasubuta kalong sin Herakil, bang im mag-agad ka niya, ing katauran, miskin at tawarayahan, in jawab mo lang niya miskin. Nalong sin Herakil, bayta ang takaw. In katauran asal mag-aagad ang mga nabi. Bisa nabasa ko Bible, amo na in mga miskin. Dahil alamat sin nabi, mag-agad ka ni mga mahihina, mga miskin. Ang kanabang mubasa huning Quran, indaran kuntara si mga nabi, amun mala. Kalal mala. Uni man sin mala. Amun nakura sing kauman dayahan piya pag-addatan, amun neto hindi magbati laul. Dahon magbuno in mga nabi. Nabiyan dari kato. Amun nakura sing kauman sing kafir, di magbati laul, bunuun. Bunuun kita pikilan, bunuun kita akida, bunuun kita kakahinang nga akhlak, bunuun kita hamabda sin akida ta, amun na hindi magbati laul mga mala sing kafir, mamanlubuho ni na kami Islam, sa di nila malubuho na kami Islam. Mga tayo mo kumulya kami Islam. Pasalong sin Allah Ta'ala, yuriduna liyutfi onorullahi bi afwahim. Hinangon nila to lingkatan, papasunin lingkat sinakamasimod nila. Media, terrorist ka, biyari ka, nikabi ka, mangko nikabi, bibinsan ako, simbana mo, iopres ka, hinangan nakatan bisara. Wallahu mutimmu nurihi, sa inallah perfect kunyin nakakaman niya. Minsan nila, hinangan na story mangin Islam, pinaka the most fastest growing religion in the world, pinaka mataw magsud paakam Islam amunin, pinaka matun magsud paakama amunin akam Islam. Hayu sadya kay man ngaybo ta, kay man ngaybo tahon-tahon ni magsud, maggaganap pa. Hatiling kaldunya, naraog ning Christianity. Nam, inkatawro na niya mag-akad ka na miskin, biyat tulong sin Herakil, insipat sin Nabi, mag-akad ka na katawra miskin bukundayahan. Yasuwuta kaw, banglong niya in nakasud, paaka ma Islam, kya limuan atawa kya paitan, in jawab mo, pagsud paaka ma Islam, way roon gimuwa, gaman kya limuan. Kya limuan sila, way kya paitan, amunyan nung yin alamat, sin risala dira niya ring hatuhan, Rabbul Alamin, inyan bunal, pasalyat to in halawatul iman, sumun na in kalimo sin pag-iman, halong pangatayan nila, gam sila di gumuwa. Suwot takawang kamo na kapagbuno. In jawab mulong niya nagbuno kamo, di maug sila badar, di aug nyo sila uhod, laong sin Herakil kaniya, siya rin dumaug kahinapusan. Bunal, wal aqibatu lil muttaqin. Misanin Allah bihitan niya kita, wal aqibatu lil muttaqin. In kahinapusan sing kabuiteni, in dumaug da in mga nagmabuka of Allah. In kataan kita, ini matayra. Hadlaw mo huli kaingatan tanin sa kabunalan. Pagawat sinyo malkiyama, gumawa ng bunal akama, bunal Tuhan, isim bunal akida, isim bunal nag-akama, gumawa ng katan, na bunal nagmabuka of Allah. Kan nari magkaso sa imbariman, misang pa kyuntara na sing katan, buat malingkan, imahal ka kanila, hadlo mo huli gumawa rin sa kabunalan. Wal aqibatu lil muttaqin. In ending sin aqiba, intiha sing katan, harap pa muttaqin na. Ang kalong sin Herakil, dumaog da sa kaniyo. Na, amunyat to, ang pakyublaan ni Abu Sufyan al-Harb, ang patimang kisin Herakil, banglong niya sa yaririndi, namidpid sa simbuka, banglong niya yaririhi Muhammad, tantutun hukasan ko yung sikin niya, ang pakusya siw mo yung sikin niya, miyo ka sa pasal meita, maakaw na kanila yung pagkawasa pasal di matong na in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yan mga tayo mangod ko akam Islam. Ang kanain Allahu ta'ala beitaan niya.
ang kanabang o mag-claim long niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanabita Deuteronomy, di ba? Inagisin Allah Ta'ala, and he shall speak unto them all that I shall command him. Bay taon niya katan uno indi akan ko. Ang kana di ko man jari mag-claim long mo aun tihapok sin Nabi. Long sina Aisha radhiyallahu an. Bang aun mag-iyan in Nabi aun tihapok tanto nakaputing sa sinsalag ulag puting. Matarang lang sina Aisha radhiyallahu an. In agisin Allah Ta'ala sin Quran, ya ayyuhar rasul, o kaun rasul sin Allah, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayk. Balligh, pasapla ka, pagtablig ka, sin uno-uno yung piaturun kayo mo sin Allah. Fa in lam taf'al, bang wayroon mo hinang long sin Allah Ta'ala, fama ballagta risalata. Di wayroon mo na pasaplag in agam Islam. Bang aun ding hambok huruf, tiapok mo ya Muhammad, tanto way na pasaplag minagam. Ang kan na in rasul hinang niyang katan. Ang kan na ko magyanaw ng ilmo tapok, tiapok sin Nabi, di magtatapok in Nabi. In ilmo bunal di hipagtapok, hipagpasaplag. Pukun pag ilmo duarwa. In ilmo di nga tuwan hipagpasaplag, bat kahatihan sing katan. Bat kahatihan in tunggal sintuhan, ma'rifat sintuhan. Biarin alamat sintuhan, dengan alamatul kauniyah, wa alamatul syar'iyah, dalailul anfus, wa dalailul afaq, bay taon bukun pagtapukun. Amiatin ilmu, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mga tayo kumulya kami Islam. Nakita niyo, dami kiyan, kaya bay taha Bible, in pag-iyanun nabi rumatong in siya, ummi. Hati niya, nurid nurait siya. Di siya makabasa. Ang kandaha word, ha? Kaya ba itaha Bible, in the vision of all is become unto you as a word of a book that is sealed. In book, pag ianon din di sealed, maktum, amo na in Quran. Beta sin Allah, which men delivered to the one that is learned. Minsan pa in book ini deliveron, katuon pahamok na kaingat alim, in jawab niya saying, basa, hati along niya, read this, basa ha, inakin niya, I cannot, for it is sealed, di ko kaingat ang pasal na katapok. Tali ako ning Quran, way makahati. Tupot da in Rasul ummi, gayro musakkap. Ang kanin word akra'ah, ang kalang sinala, ibutang ko in kalam ko, pasimod niya. Pilain alim, nakauna to, di nila kaingatan ng Quran, di nila kaingatan sa suwayra Rasul sallam pasal Nabi sinallah. Ang kanalong yung kebeta di prediction in book pag anong sealed amo na in Quran bay tao na maingat di nakasimingat di na mulong yung kaingatan for it is sealed na katapok maktum ha sa in Rasul piyasaplag niya karna in siya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biat to mga tay manghud haa kami Islam. Dami kiyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam na mention halong Bible in paghijra sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawakan mo ha kitab nila mo Bible Habakuk chapter 3 verse 3 Habakuk Bible kakitan mo and it says God his guidance came from Teman and the Holy One from Mount of Teran. Salah his glory covered the heavens and the earth was full of his praise. In the mention din di Bible ini, Habakuk, verse 3, chapter 3, verse 3, in guidance kuno sintuan came from Teman. Kaya ngatan mo yung uning pagyanong Teman di Bible kaya ba ita? In Teman, amo na in oasis, pagtawa ko north, sin Madina. Kaya ba ita Bible, dumatong in kuan, in guidance sintuan, magtag na ring hatiman. How no nagtag na in guidance sin Allah Ta'ala? Madina. Masya Allah, in Madina. Rahatun nafs silong si mga ulama. Bangkurit to Madina, wallahi, akad-akad di kumig. Makatangis-tangis. Biya sa pantun niya unin Rasul sa mga sahabat, kikita-kita mo. Masya Allah, in Madina bang man, salamatun sin Allah Ta'ala Madina. Siya salamat sin Allah Madina ring hadadjal, siya salamat ting hakatan. Long sinadis sinabi baong kalumian ha Madina, hipagsawulak si Madina, guwaon ha Madina. Ang kandi ko kahati ni Mano siya bang madukal ha Madina. Kulong yung mga ji pa Madina. Na yung Madina, protektahan sin Allah Ta'ala. Mahfud.
in Makkah ramikyan. Di nga mga hulilan. Ununin gumawa Madina ilmo. Ununin gumawa pamahama Madina. Inyan kurik ka na jajagahan sin Allah Ta'ala. Di makurap. Ang kanakarawala ni Madina. Wahabi. Subhanallah. Gumawa lang niya. God, His guidance came from Timan. Timan, amo na in oasis north si Madina. Nauni siyang pagtakon Taharan. In Taharan, amo na in Bible na mention Taharan, amo na in Makkah. In Taharan, amo na in piyagdahan si Nabi Ibrahim, kan Hajara, iba ni Ismail, amo na in Taharan. Na malum ka to Muslim, in Taharan, how no riyahi Ismail, Abraham, how no riyahi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, inanak niya Ismail alaihissalam, iwan sinasawa niya Hajara. How no? Amo na in Makkah, amo na in Bakka, matungan niya, amo na in hamok ni nga man niya Taharan. Na, gumawa siya. Ang kanina kasi nala sala is glory covered the heavens. Na, amon magdasing guidance ini, ding magtag na ding ha Madina, ang kanin result, i-accept yung pagdawa niya hauno, ha Madina. Ha, magka-reject siya, miyukata siya. Kung kaaro siya i-accept, kimusog yung pagdawa si Nabi, ha Madina. Na, magputag tutahon in Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah, why siya accept, reject siya, biuno siya, piaig sila, ikrad sila, sa in Rasul di matong pamadina. Tiyabok, nagbaya ka niya na halul Madina, nagbaya ka ni Ansar, nagbaya ka niya in kauman sin in Ausiban Khadrad, sampil kimusog in agam Islam ha Madina. Ang kaning guidance lang niya, God, His guidance came from Timan, Madina. And the Holy One, isin Holy One pag ano di? Amo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, from Mount of Taran. In Rasul, nanggaling sa uno, ha Makkah. Sa His glory, hati na kapubudjihan ka niya, doon nakahalangit iwan na dunya na way tay mangud ko kami Islam way roon naman siya piudji halom sintiling kal dunya ni limiyo ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanaiyan sa sin Allah innaka la'ala khuluqin azim ya Muhammad ikaw na la'ala pinakamataas na khuluqan azim pangaddatan sa rayo kana wajib ka to pangadjian insira sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah karilang kita sin Allah Ta'ala. Dijiki na pangadji tin sira sin Nabi. Miyaon alhamdulillah na kita part 7. Tuy-tuyon ta sadya. Mataulim ka makawata kapangadyan sumungin paglasa ta para sallallahu alaihi wasallam. Iban tasji at kato inini verses sa mga Bible pangitaan bunal tuyin Nabi misa na Bible kaya bay ta rumatong siya sa isa sa kakaron sin mga sila way rumpe kay hidayatan. Ang kana mismo si Saint John, amo ni John the Baptist, Yahya Yasuo siya. Awak to siya nagbabaptize. Yasuo siya. Are you the Jeremiah? Long niya, I am not. Bukun siya nabila Jeremiah. Long niya, are you the Messiah? Pag ano Messiah rito, Jesus Christ. Long niya, I am not. Last Yasuo ka niya. Are you the prophet? Ikaw na yung nabi? Inagi dyan? No, I am not. Isin nabi doon atong ito last? Amo na yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In Messiah rito, nabi isa. Jeremiah dukaing. In dumatong kay napusan Nabi, amo na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga tayo mangud kumulya, yatto in bishara, bikudumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, biasi sambat ko kanyo, wayro na tilingkal dunya pipudji, limiuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kaning katan nga ni Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3, Muhammad din katan. Mana si Muhammad? Piupudji sin katan. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat kaniya, salam kana, may the peace and grace of Allah be upon him. Hambok mention nga si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayroon hatiling kal dunya ini. Magsusungin Islam, magsusungin pre. Sampil lagi ng Michael J. Hart, 100 top 100 mano siya, pinaka the best mano siya panjari. Miabot siya hanggatos in napini niya final in pinaka the best mano siya na manaw panaw diya tilingkal dunya amo na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ini karwa kaniya hinabi isa lang ni Michael J. Hart banga kinasuwon based on my opinion ha feelings ko piun ko hinabi isa pasal siya in pasal Christian ako sa lang niya di ko mapini hinabi isa pasal meta way siya ninang statesman way siya ninang leader way siya naraog niyang kuntara niya ampalong niya hi Muhammad naranyeng katan. Ako long niya long sin Michael J. Hart, misam pa ko hesitant imian, base katan na evidence sa burhan, suwa impiun ko hi Muhammad in pinaka greatest man who walk on the face of the earth. Miyanaw riya tilingkal dunya. Allahu Akbar. Siya impanghu sing katan Nabi.
hanggang alhamdulillahi rabbil alamin. Mura-mura next set 2 part 8 na kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.